Hi guys, I am Jupiter. I am in video technical group. Nasi video chidadi. Ako na phone naman level kanda kari criteria fulfill to one to tagi hidi. Aina pamito ko monitor of fanga dagi. Have to give matanda in tips kar semja bani. Ado me am the set of jerke. Me am puni miners. Ako phone le bhai si isa ki darkar le badu phone bhai ai camera ka pa pami na traga ai game sana pami na traga ai adu pami habi da mukte ne phone le ai apam badu phone na bagi da mukte ne phone le na rije adu kharam dile 95% amadi ai need ai darkar le badu gi da mukte le ne adu 5% amadi akoi show off da mukte le na bhai tare ne ai iPhone pai ai Apple pai adu du hai na bagi ai brand value du chat pai tare adu gi adumba brand value da chapa jingdu gi damakta di si video shena tra akhui dakar le bring du kamai ta mentor fanga gi habdu matang da tips kar simja bani ai mathang na hajarage akhui khoi first to bugi da phone leidring ai da akhui wakhal di khan dun ai camera adu phaba pami adu processor adu ya deba aham da ai na hana ai leining isa checklist sem to phaidi ai na kai pami ai 4G pambra 5G pambra ai dakar le sin kai no camera da na kyam phar de ai gi diare battery se ai gi wona kya kyam yam season da be kyam yam dakar le gini adegi performance software je ai kwai digi atang bo khaidi processor je atang hapan na pharibra haibduma akhoi checklist sem to aham da adegi aham da ni ko ji giduna adu ani subida akhoi na tawdu si 4G level phabra 5G level phabra ai je ne haidi 4G enable level phabra 5G enable level phabra aigi mod haijo hagadi 5G enable level hobune yam phai kai gina matam da haji matam da 4G gi trend je lo shala bane ba adu 5G la ine ba 5G la pa je nearly 1.5 year 2 years ai chai amma mukha ani ji gi manung da di 5G ji na khoi yor khodrom ne ba adu bu aina phone lebi matam da kamai lege da ai di phone je chahi amtang haji chahi mag hadi anobum thole ama hek paiba ngale anobum thole ama paiba adu gumba oi taragadi 4G paibi da shu capability adu ga kitang long lasting oina haidi aina ngasi lagi bisina chahi ani to haidi kitang kuina sijina ga dabu oi taragadi 5G enable oi ho pai adu 5G enable haji koi band je allocation ju laitri koi ne tam india da kan to busin 5G je kan to bunati khotre hai taraga ju kashum kai deba haidi ai yauri phone de yauri ba 5G do adu haying company dum kan to kani update la kani aduna 5G le hobu da kashu kai ba laite ba koi gi number 2 da 5G se 4G inter 5G lebi mun khan biba adu akhui ahum sob da tawdu ju khoi performance sai tare ne performance hojum thum je 5G da chu adegi 4G utar ju flagship level performance haidi atang ba dia performance ya wusa akhoi lopa lising kun me pi haidi tamri tang kun muk pi adum phange ba haidi atang ba mudum da akhoi na adu gam kano khoi expenditure tawdu na akhoi na adu cross out tar ju dum haidi ai gi sin na budu khoi a hem budu di dum hen gi tab ni mamal phajabani na adu akhoi na akhoi budget amada haidi lopa lising kun thang pi da adum phanga ba haidi phange ba aduna akhoi hen expenditure tawru ba mathau ta de ba aduna ai gi hygienic is performance 5G enable ba adagi akhoi performance fajabaje budget ma han sem tok ai gi budget sida ji da phangi bra hai ba meng ba ko number 2 akhoi number 3 da akhoi number 4 da tawdu se kamai tawdu da akhoi processor hai tare ne akhoi SoC system on chip faje phone ji da system da yori ba chip se sahi amma da gen leader bo ge dong ne ba kai gina men da akhoi processor ngasi warina handak sahi ji da kanu ji Snapdragon 750 si launch story khaljiba next year da adu da gi hena update ba hen hong ba cheaper ba hen performance fajaba amma tholakani soidna gi tholakani update adum to na dawni aduna akoina system on chip si da ji da yengdu si processor da khwai dagi noba da khwai dagi latest oiba khwai dagi performance fajaba yenga dong ne ba CPU GPU akoin phone je haji ari ba le mamang che gi processor akoin hantak le khaljiba tha amani season matung da khoi phone je legging lakani slow cha thara kani ba aduna phone level matung da khoi processor di agi mamal du ga budget da karamba phone haidi brand ma katana tin mayam le je ko Samsung MI no mayam le Oppo no bi adu da system de kwam bedana khwai di processor anob happy ge habdo adu han mayam yeng thopi ba ahoi ngasi point number 6 ta loidusi agi battery ga charger ga sine battery si kyamuk yam chawo battery akhoi darka le rabge habama adagi charger si khoi kyamuk yam na speed oiba fast oiba charger darka legi habjine ba akoina battery si lebu kan hajiti 4000 phone thabai battery si 4000 mAh 5000 mAh 6000 7000 10000 mAh fula abane ba adu madumuk loi darka le bra haidi no hage bai aduga akoi charger si dela isi 15 watt fast charging have 20 watt 30 watt 50 watt 60 watt 100 puk ne lakhale yam fast si lage adu yam ba haidi power kanu du battery du gi damakta kun power bank wait ka chu 10000 mAh si ko eta dakale bidin ten hoi long lasting of battery dakale adu long lasting of dakale na 10000 gi du makta ko extra 10000 extra pi bu di khoi da
kano oidedna worth oidedna akoi kanabadu oidedna aduna akoi leiba kanda aigi budget adigi aigi daily usage ta season kyam kyam season be yage or commonly akoi season be yabji 4500 orgadi adum enough oire aduga akoi kano fast charging ja 30 watt fast charging oitagadi it's enough oire aduna akoi ena adu ahenbadu idumukte extra hen thidokbudo kanade aduna aina point number 6 ta hajening is battery si 4000 mAh oireba aduga charging sina magi charger sina 30 watt oireba yam fare na haninge bidi aduga 7 sub point di lakchaning is haji myamna di phone je akoi adum stylish subli pamna ngakte phone je da back mani phone je gi maning che glass oiba na plastic oiba si ani ji de confuse tapiyo na ba aina phone je cover yaw adi myam paine phone je loima ku back cover la ha paine ba ngakte ne adu kagumba aina back cover yaw dana paige hai taragadi aina plastic oiba back cover oiba che paibda problem ni kaino di madi scratch jam legala kani adi phone jam thun malakani plastic oita aduga glass oragana madugi scratch to dikhade num leini adu scratch to handani handabadan tana phone ji am kahana maloi adu glass ki oini magi disadvantage sagana ma tab khobugum diam kaigale ma je adugo animak adum cover yaw paige damni kaishu thoidokpadi leite khali adubu cover yaw ga su yaw daga su hena phajaba hena mong tabdi glass ndum hena kani aduga nipan so point ai laksa du se akhoi kano se RAM ga ROM go khwai maroi bani ko phone ma leb kanda RAM ga ROM go se cam mungam charoga di aigi se fulfill oiga dagi habdong haidi hoi aina video yam nam ko di memory am hen chawba daga le haidi hajikan gi kano jing je camera phone yaw camera jing je dum sensor jing yam chawbani na moi gi kano ji yam chaw chaw la memory ga di photo am daga 16 MB 17 MB adum tena bu ko le khanna re haidi yam chawna re aduna aina kano leb kanda phone leb kanda memory ji kam oiba daga lage minimum de kam daga lage habdini ai haji akhoi RAM si 4GB RAM 6GB RAM 8GB RAM matang matang myam legredana adubu adu yam 12GB RAM le 12GB du gidam ta ina picha myam ma ai gi kanada ba pi di kanade dana aduga ROM su 32GB 64GB 128 adi 5 myam 256 matang matang myam legina adu yam yam bu ai gi na sizna roida boy ta gadi pacha hena piru kanaba leite ba akhoi commonly use to ya ba si RAM da 6GB se adum sizna ba yare khale ayo khal hajing adum aduga ROM da na 128GB ROM se ne ba adu ROM se 128GB obata tana UFS 2.1 minimum da 2.1 bokti oigedane hadi speed ta thuna ba memory se tappaga dinange phone do lagging leine ba aduna phone lebi matam da memory jo kitang thuba yimbi gadawne ba akhoi gi point number 8 ta akhoi gi memory se adu point number 9 subda ai hajening se camera si kamba camera legedege habisum la ba khoina camera legedebe ke yino handa akhoi camera si 4 hadi quad camera triple camera penta camera kana jidi camera mari oba ohum manga adu ko lo sizinara ba hangkane ba hangana aina sizinara roida ba camera mayam du gidam extra paisa pi du kana deba ai khoi mayam na kamali sizina du main camera hadi camera mayam du mokta main oba camera megapixel khoi job manga madu ma khoi maro sizina adu matang da hoi hajum matam di wide angle selfie gum ka pa adigi wide angle chi de dum hadi sizina ba pot en khale adu macro lens adigi atai du di wathine ba hawathine haninge ba aduna akoina camera le hadi camera mayam du adigi hajidi 108 megapixel kain la ba madu haji 108 megapixel de what over oi de hadi megapixel count de yam hanjan ba adigi image processing de yamna thiraga di phajade adu ai kam haji software da ko gi post processing yam phajaba mathau tare ba post processing akoi OnePlus na 2.5 million ya moino photo color kano gi dam processing gi dam ta Hasselblad pitho ine ba kai gi na adu megapixel yam habjam du gi na te ba moina Hasselblad haiba camera company sigi mogi color gi processing ja sije only mogi kano ji software ji katang kan to bugina 2.5 million ka yam ba shani kano adu pitho ine ba adi magi photo result gi dam ta megapixel gi do gi dam ta pi bana te aduna akoi camera ji khan ba kanda akoi nearly hoji ki trending je di 48 megapixel na taga akoi gi 64 megapixel ja adum sizina ba yare adum enough foi ren khale akoi gi camera aduga front na 16 megapixel adum yare adu akoi na ji ka di phone jing je OS habanga operating system habanga UI habanga UI user interface di akoi na paina ko phone jingdugi makha pol dum haina bim di sum leng ani bhai akoi Samsung ni One UI MI gi na akoi gi MI UI adi OnePlus ki na akoi gi Oxygen OS kan sum leidana akoi gi Fantas kan adum leibese UI user interface akoi haina gi dum budi chattoina adu da hajik dum iman da manare means adum yam nungai hai tar yam smooth ohele user interface ka ji aduga operating system di ayamana loima Android oiba natraga iOS ain haina badu adu khalga paibi tare ko akoi gi kanu aduga last oina
ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯣꯟ ꯐꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯗꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯪꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯐꯪꯗꯦꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯒꯥ ꯌꯥꯎꯒꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯪꯉꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯐꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯪꯉꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯞ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ 20 ꯔꯦꯟꯖꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯤꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯨꯜꯗ ꯐꯖꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ